Kumno perlog bero, saya si senpan ngepriang sobhai pi, syakani ke channel jonga khasi terka. Temen das ngi nyesena the uni chocolate puff rice crispiness. Ti kani ngalashim ka ni ka chocolate dark chocolate mo ne tu compound rulang. Ti ngaladap outcome ni ti minta pada ngan su include double bowler. Kan pini pi kumno hapo nga kadon ko ti nalor pada ngabu the way ku dengan sapin uni chocolate. Hadu bakandala bha dala adam nang tapade ngin sai tapna uni umuri ye uni kisi ang puff rice ruma te in tapna do uni te ngin sai khle bha hadu bakandala long bha ka tuga chocolate but utumuri am dakila khle bha la milai bha te hang ni pet kala long kane mo tingin ya weng no nakatuka kluit bangil la bu te kanne pade kapul am kabalong barit kumni da film don bakum kini bakham he normal bul rulang te sashim utu bangila da khle chocolate baru tu muri te sa snaship kumni ken kamba batai mo podang klui hi de ban le nom tu di ban snakum ka nasi pikini ngaladam te kini ngin ya bu no shwa hadu bakandala puja kani am shwa bangin thaba kani kabul ngide man ai tam phanyang bhamo ye kani kabul kanu kabul ka pi pendan kam te sa shule kumni pe katu kala long tamba kadai ban puja shwa ni phila ban bu po ka fridge ru pe kani kala long te uni pade ude utu sewai uba la dap sedi terkhong kum tu te uni rungila ban ba mo te kini pade ki long ki candies se yo kum kini belong kum ka peleng hi kum ne te ye ki khana are le ki se sutanat bha da fi ai kum ne haka ni ka por paskha por easter menta mo inda shet kum ne dawan ki parlok e hayeng dawan ki bahiyeng bhasam ki dawan hayeng da fi shet kum ne long ka so best bha kin sutanat namar bele kani kam de ka ba e ru kasuk bha ban shet ka jinglut ru kam da lut ra tang muri ber chocolate hi uni candies ru ubatan te umde barem palan tinga tharai philai yo jimin to hi mo parlong khoble shibun ba philai pe yakani ko video so bha like subscribe but share Paskha basok ye phiba ro khoj ki parlok mo